Wasya wa Muimi. Watinda tamonda musesia wa mutongo TV ngwatanya mukama nikilungu cha Wasya wa Muimi kila kende na kusomethia maundu kibathukanya yulu wa Uimi na muthenyane wa munthi twitha tuwe makendo tukita Sukuma ko wende kalivu ne kende wese thento ya Sukuma kuma mwambi yomba kamuthia aneta wa Steven Mwema na ende kilungu kithela no mana undu tona kwambia Sukuma mbako kamina kusima na ende ikunenga mosio masio na ende kalivu watinda nesa yue Uimi wa Sukuma wambie yaba Uimi wa Sukuma tuambie tenange vanini in mid 70s ai igotambie Uimi wa Sukuma tuthie mano mawito miaka ya 70 aitubunde cia tetwana tunini undu taile kwitha tumilunda twitu nundu takila taile kwima undu wa imambo kaita uwe watubundeisie aguma bauta thi secondary school ndi abundiwa mwalimu wa agriculture kwithia kila mundu ena kasemu kake kaubanda ne uyo wasomethiwe ni mwalimu wa Egerton wa kusomethia cia agriculture getha ilikite kulika eta wa Mr. Mutesia na asomete agriculture the moment ilo lilikana ya high school then wa kisomo cha kusomea agriculture we high school peka memory kama lilikana kata iso semba muno kamwe ka kwonwa mithemba mbeu nondu wa ile omebanda nondu wa ile omesovia growing up in 70s na kusoma during ipinda ya nipinda 80s kana 70s apu high school tokio soma late 70s early 80s kusomea Kenya 70s 80s kwa ile hata kisomo cha Kenya in 70s chai laisi nike nundu mabuku etha ni sabu tasoma Kari Francis ibuku yemwe Kari Francis ni the writer wa ibuku etha ni geography ibuku ya iyo yemwe etha no kila kingi ibuku ya iyo yemwe na kisomo cha laisi in terms of ndebi na mwalimu mai committed oyu kakwethia be mabuku 10 ma geography ugethia be mabuku 10 ma geography atano ma kisungu na ye wete to kese na onthe wethia ba yu mwe yo weto ndo longi wetete so it is difficult fuamba gozo kekat kana wenda onelo kwenda you wenda na ila approved by KIE ila alama approved to syllabus approved books Zio yusie matukwa lakini vinda yu ila si approve to vinda yu etha ibuku yemwe pa subject na kisomo cha ila isi mwasoma tu set book vinda ya kusoma literature na fasini tetha na set books things fall apart by wa Mwema by Chinua Achebe the concubine by also Chinua Achebe ti Francis Mbuga kana Imbuga no kimiri Ibunga andikie Betrayal in the City ivindo ya huko ya ibo ya mulili Betrayal ina mulili Betrayal in the City Francis Ibuga professor wa Kenyatta University ivindo yune wasomia agriculture school niwe nasomia agriculture na nasoma sindu iswingi ni mwasometha wa undu mutonyo banda kana mwasometha wa mabukuni twetha na practicals nundu school yitu ya ina munda kwa utu asomethwe klasi ni taenda practicals tikathiti konwa mbeu nundu taileo banda na tisio kakuimia na cia sovikie vinda ngetha tithio teiketha kila wewe amoyo vinda si wasoma agriculture ni chao nende agwa muno ni the practical aspect ya kana kila wa mbeu ila wonwe klasini no thio kaivande baya no isovia no isa kukoketha okay na you know ivinda wa bandie Sukuma yambe cia kangiara cia nseo nundu ona kauto melonda twaitu nini itaketha ukethia no akwata silingi 3 nundu cia tesa wa ingotole kilo kemwe aye ukatua matumea no kaneo ingotole ni 6 cents ciana ila ita 10 cents yuba cia ndululu cia ngotole na ndululu ni cents ciana tila 5 cents
wateza cia 5 cents cia 10 cents ukatacia sumuni wataza silingi nitokira ikunia nikulia ivinda risu kwatumika mbesa isu sensi mang'oto leo kwili hata life ili hata ivinda life ya laisi lakini nasio mbesa ya mboneki kwa kwata silingi wetha we muthiu muno undu wina silingi watho wa mukate wa mang'oto le atatu no ithi ndukani itho wa mutu wa sumuni ula wa kilo ile so wetha we muthiu no thia silingi utunge balance no itho wa kila kindu kwenda maisha maimuyo na on top of kuima mboka itakuna makongetika kwata mbesa nini okulia hii nikenda tucio kwa isukuma hii ni wafilia kana ni wewe the transition kuma kwa mang'oto le kwa senti kwa silingi 5 oyu mukata wa silingi 50 i transition ya hii ina wait evolution okese ndo manna hii kana ni wafilia the transition i transition ya mbeye kuma 80s goto ambeyo transit kuma goto ambeye kuma economy ya laisi kuka economy ya vinya in the 80s undu ivo sindu siambie kuka siambatite thoa lakini in the 70s life was easy lakini kuma 80s kuma muno kuma 83 kwambata niguo maundu mambeyo twika mevinya na kindu chetwe ng'otole sumuni silingi siambia kwa sia value tambia kwambata kwa silingi 5 10 miongwele yutambatite ni wa realize yesi binduka kana mwezi wewe cia binduki ndo realize ya nundu ta uni secondary pocket money amba ya nite ane omba ne kalana yo note ya blue ne kalana yo tamnima undu mavindangite kwese ke kindu kita mid term kwa huwa ne omba pocket money ndo kindu kingi no we myoso kwa cha no ya nzenga saa monza kana githeri saa monza no ya nzenga wiyo no ithio kakome twase yu economy ya minovinguka yu niwo maundu matonya kwitha mande na kwa ila meitha memaseo ndukona ta yu hotels ila cia talii cooperate na icio ciothe ya cie consumers nene cia mboka na mimela ya kuma miondani direct na yu ite cooperate andu maluma yu ta andu kiukamba maiyo ta sindu isu cionthe cia mondani na so they are the biggest consumers undu etha inyama wona ngali 25 cia farmers choice elekele Mombasa kila wakana kwa ngali isu itha ikuite kilo cia na ya wiona maloli alama kuma Limuru na mwalama twaite mboka Mombasa uitala maloli mbewa 50 kila muthenya iteli isu ite mbingwe sindu isu yendete kwa hiyo economy si kuanetio mpaka kwa mundane kwa Muimi ukesele yu market na ya isindu cia Uimi ni ete thina undu Muimi ulona ima sindu cia utwa utalini yuthi nundu pe sector ya economy ite uthukuma ona ilovi wasisia intercontinental ndia vingiwe woko baba kuve motel italo Kenya getaway ndo vingiwe akusio mbungo na ndo avingiwe so withia ni andu alama na thukuma buo on then their families na alama na supply ya on them maiwiani lakini kwa emela mekwema local market bado no kumanage ku consume sindu no tukumya mundani yundo nywela yekwo ni la ya local economy ya homestead kila musi no iwa na kila kikwema mundani nime kuthoa na ve mavinda kwi mbesa na ve mavinda kutembesa kwa u ni balance ya ki na kia kwa u ala yute kwema tima for the local economy ti economy ya nene ya ilatina atwa ukethia ni utwa makunia ta miongweli kiukamba makunia ta miongweli u maendete motelini asuma nene na you in terms of return on investment tasi we made Sukuma for the local market na ve isu inge muna ivindelete na ya corona pe tofauti ya kila ukwata kuma ndeni wa Uimi ivinda ila kutana corona mbesa ina imbingi nundu the market ina ndandau lakini yu ila corona yokie market ya Nineva
undu akwitha only about 30% of the economy is working. Na about 70% economy hiyo thukuma. Kwa sethe oyu Uimi ndwende enesa? Twende enesa muno. Undu akwitha yu ila grade ila cia sindu. Mathoa maguo mendi. Undu akwitha yu soko no imwe. Lakini ila moteli asu mevunguka. Then ukethia kwi thoa iwongeleka. Undu grade isu no grade. No ikwata grade, kila grade ikwata thoa ayo. Aya, na yu tuchoka ba Sukumani, thini wa kumebuya kwayo, twalete kumebuya hata na itha ibwana hata, thini wa preparation ya kibuyo. Kindu kila kila isi kuima, ni Sukuma. Nundu ndi maundu maingi na ndi lele. Ukaima itanda, kukaseuvia kitanda kilo kwenda kubuya. Uyima, no ikuna mabali, wakuna mabali uyeke abu, no itema laini siya kubuya. Watema laini siya kubuya, uyeke akiuo, no yeta mbeu yaku. Na amina kwita mbeu uisioko uyeke akiuo. Na kila muthenya, andu ba mwayumwe na nusu, uyeke akiuo. Nikenda mbeu isu yeke ata. Ya ime, na ime ajena vinya. No yeke aka fertilizer. Ya meo yeke aka fertilizer, ka compound fertilizer. Nikenda withie ni yekata. Stem ni akwata vinya. Kwa kibuyo cha Sukuma kingithaigua kila muthenya? Kila muthenya. Awe mungithelia? Mungithelia no ili. Either ila ya watering can, kaneno ya drip. Uwetha ndwi na drip uyeke ya watering can. Na twetu ni uingithia mbola. Na pe fertilizer kuikia ikibuyoni? Ikibuyoni wikia compound fertilizer. Ta DAP? 23. 23. Neo thithaa inseo. Ndu that is a compound fertilizer. Na ithaa ikuite sindu mbingi kute DAP. Okay. Na ndawa pe imo kuna ikibuyoni? Ndawa ila yendeka muno ndawa ya mbebo. Bado Sukuma ni kwata ni mbebo? Ni kwata wa mbebo ikavia. Nikenda withie tumimea tutune size lwa mbebo. Tubebwe. Nundu twavia. Tuisiuka tuvisa imwe ugo kathela. Cha keli pe white fly. Na tuituka muno Sukumani. No mpaka na tuoke kaloikuna. Na endi cha mwiso kinyo. Niki kwata si kibuyoni? Si kibuyoni. Ketha takembalutwe. Akembalutwe kuka mea ungua yetu. Kayambio ya kuma ungu. Na wegwisila baadhi ulukona watekindu. Lakini kimbalutwe chukia na weyo na muthenya kiikoma. Nundu igwe kisi ni kisi muthenya ni kikuoneka. Kikoma ungu etu ba. Kwa uwa athio ikuna ndawa kakuna yulu no ikuna ungu. Nikenda withi wachua. Kanoke kia sticker, pe ndawa yitawa sticker ya ustiki ndawa ituni. Wakuna baba ika stick na ina ika ituni yonde. Ni sawa, na twasiokethia no twelesya undu wa tuma kibuyoni. Paumbe undu twikane kende Sukuma wisethia ni amini. Muveana undu kwenda no nene nitu. Ni sawa, ni asante. Mwenda museisia ni kilungu cha Wasya wa Muimi vane mutongo TV ngwatani ya mukamba kameme kama visa kalaka tongo chikwa kuutani thia kusomethia na kumanithia neta wa Steven Mwema tambothi thio mwende vaini nitusiokethietie nikenda ni wisethia ni twende na kwema Sukuma mpaka twamina twethia. Wasya wa Muimi.